اینجا دوستان ما حضور داریم در ناحیه خاولینگ در دره مختار در همون نقطه ای که واسه اینجا به دنیا آمد و اینجا زندگی کرد و از همین جا به قهرمانی به منفعت مردم خودش کمر همت ببست و جان فدا کرد و در راه آزادی شهید شد. اینجا دوستان حولی او است و این دو چنار که حتی سن و سالشون از شاید 5 عصر و 6 عصر بالاتر است، محض زیر همین چنار واسه همراه عائلش می نشست و گاه گاه دوستانش رو جمع میکرد و محض در زیر همین چنار ایده یا همون غایه سر برداشتن، اسیان کردن، شورش برداشتن علی رغم سیاست های ظلم پرورانه امیران و حاکمان همون دور مخصوصا بیکری حصار از اینجا برخاست و او یگان منصب داره، وظیفه داره نبود و یک آدم عادی، یک مرد عادی دهقان نژاد برخواسته از بین مردم بود و در این جایی که شما میبینید اصلا میگن جای کهنه جوازش اینجا بوده است. اینجا هم اشاره شده است که جای جوازش اینجا بوده است و این یک سنگ پاره هایی که دیوار پاره های کهنه که شما میبینید این باقی مانده از همون جواز واسه است. من اینجا که ایستاده همین جواز نمونهش در اینجا برای همین سیاه نشون داده که چخیلی که ما میبینیم پول را از چوب ساخته شده است. اگه در سبب هم برق نبودن چیز همین اسبابا با واسطه چاروا با کار می‌دادن. یعنی راهروی که ایستاده یعنی راهرو در چاروا وارد میشد، مخصوصا اسب. خیلی مدت بیشتر اسب استفاده می‌کردن. من همین اسبابا با اسب نصب می‌کردم. قهرمان خلق تاجیک واسه محض در همین جوازخانه در برابر آنه که قهرمان از در برابر آنه که ضد ظالمان همون دوران و ضد سیاست نادرست حکومت دوران خودش مبارزه برده است، همزمان دست به کار و دل بیار بود، یعنی روزی فرزندان خودش را، خانواده خودش را از پشت همین جواز برآورده میکرد و اینجا چطوری که معلومات دادند بیشتر اصلا دانه صغیر را کوفته روغنش را از اینجا میگرفت و هم اویل خودش را تامین میکرد شاید و هم از اون روغن به حق و همسایه تقسیم کرده روزی خودش را، روزگار خودش را تامین میکرد. شورش موافق حجتی که از بیکی حصار تا به ما دسترس شده از حجت در دست ما است، در همونجا اشاره می شود که سال 1887 سال 1888 شورش واسه پخش کرده شد، یعنی که واسه نابود کرده شد. از همین حجت برمیآید که شورش در همین سالهای 1887 و 1888 برگزار گشته است و محض واسه چرا ببینید چرا او همچون قهرمان امروز برای فرزندان ما یاد می شود، چرا اینجا آثارخانه اش را تشکیل کردن و چرا اینجا بسیار یک پیکره بسیار زیباش گذاشتن، با اون خاطر که دانند که خلق به فرزند عالمگیر نیست و یکی از فرزندانی که خلق خودش را عالمگیر کرد، خلق خودش را به شورش و به خودشناسی به برخواستن یا سربرداشتن علی رغم ظلم دعوت کرد، تنها واسع بود. یعنی که یک تن میتواند، یعنی یک شخصیت میتواند برای قسمتی سرنوشت ملت خودش، خلق خودش حصه شایسته و مؤثر بگذارد. این تحقیقاتی که من سنگ این چیزها پلیولیت بالا پایان اینا کی روس‌ها تحقیق کرده هستند؟ اینها رو هم از آرکئولوژهای روس‌ها و هم از علمان تاجیکستان از همین دیگه اطراف خاولین تحقیق گذارنده و جمع‌آوری در همین استخوان جمع‌آوری کرده شده. در این رسمی که رسم کشیده است در اینجا همین دهه در مختار در دوره واسه نشان داده شده است. اگر چیزی که ما می‌بینیم دو چناری که در اینجا نشان داده شده است در این رسم جوان‌تر، چون که در دوره واسه چنارها جوان‌تر بودن و در بین همین چنارها یک سرفه بود که در آنجا واسه در فصل‌های گرما
меҳмони худро қабул мекард ва ҳамчунин анамин ҳамсояҳо омода дар он ҷо нишаста чой мехӯрданд ва ба ҳамдигар суҳбат мекарданд. дар ин ҷо бошад тангаҳои давраи Somoniyon, Temuriyon ва давраи яъне читари қайд кардем тангаи давраи Кушониyon, Somoniyon тангаҳои Нуқрадӣ ва Мисӣ ва давраи Темуриyon тангаҳо ба маҳалли тамошо гузошта шуданд ва ба воситаи ҳамин тангаҳо хариду фурӯш анҷом ёфт. ана дар ин ҷо бошад авлодони восе дар ин ҷо ба пуррагӣ нишон дода шудааст. читаре ки мо мебинем дар аввали навиштаҷот восе ва оилааш бо ранги сокишон дода аноргул аст. восе 4 фарзанд дошт, яъне 3 писар ва 1 духтар. духтараш бошад Гулизор, фарзандаш Носир, Давлат ва Ҳасан мебошанд ва аз Гулизор Ҷигаргул, Ғафур, Судур ва аз Носир Муҳаммад Саид Нурбегин, ҳаминтар аз Давлат Мукаррама Тағаймурод Хайруддин ва Асомиддин ва аз Ҳасан бошад Камол, Хайрӣ ва Сангимо аст ва дигарон бошанд бо фарзандони инҳо буда, яъне шаҷараи восе буда ба як шакли оддӣ ҳамаи авлодони восе дар ин ҷо нишон. ҳозир кадом шаҷарашон ҳастанд, зиндаанд? ҳоло бигем ки аз ҳамин ном аз ҳамин дар деҳаи мо бештар ҳастанд, махсусан чабираҳош ва махсусан ҳамин директори осорхона Раҷабализода Зиёвуддин ки дар ин ҷо номаш қайд шудааст, директори ҳамин осорхона мебошад. читаре ки мо дар он ҷо нақл кардем гуфтем ки аз сурфарбозадани чинова анаинҷа расом анамун расма ин вақт назди нишон додааст. восе бо фарзандонаш дар суфа нишастанд ва духтарчааш бошад хидмат карда истодааст ва оилааш бошад ба боғкашӣ машғул аст. дар ин ҷо мо кундаи ҷувози восе ба тамошо гузоштем. чаре ки мо аз романи восе медонем шумди асосии восе ин ҷувозкашӣ ва дар берун низ намунаи ҷувоз ва нишон дода шуд. сафари мо ба ноҳияи Ховалинг ба дари Мухтор махсусан ба зодгоҳи восе ин чанорҳои ин дарахтоне ки баъзеша ҳатто мегӯянд худи восе шинондааст инҷо ба поён мерасад ва аммо ман дар поёни суҳбат гуфтанӣ ҳастам ки ҳарчанд соли 1888 шӯриши восеро пахш карданд, яъне нобуд карданд, худи худашро ҳам ба шаҳодат расониданд ва махсус бибинед ҳадди зулм то он дараҷае буд ки хостанд ки худи ба Бухоро баранд ва дар назди амир ба қатл расонанд ва гӯё ки барои онҳои дигароне ки сар мебардоранд гӯё ки намунаи ибрат бошад. аммо мувофиқи иттилооти таърихӣ вақте ки дар роҳ мебурданд паём мерасад, хабар мерасад ки аз сафирон ки амир барои истироҳат ҷойи амнтари ҷойи салқинтар то ба шаҳри Сабз омадааст ва вақте ки назди шаҳри Сабз барое ки ба амир гӯё рӯбарӯ кунанду баъд ба қатл расонанд, восеро онҷо мебаранд, дар ҳамун ҷо дар назди омма, дар назди амир гӯё ба қатл мерасонанд ва аммо мутаассифона баъд аз марг намегузоранд ки тани берӯҳи ӯ, тани беҷони ӯро ба хок биспонанд ё шояд ҳам агар мардуми оддӣ агар тани беҷони ӯро ба хок супурданд, аммо барои мо маълум нест ки вай хоки ӯ дар шаҳри Сабз аст ё дар роҳ вақти овардан шояд дар ягон ҷо ки чун медонед роҳи овардан роҳи дур аст аз шаҳри Сабз то Ховалинг, шояд дар ягон роҳ гӯронданд, гӯраш маълум нест, мисли ки гӯри Аҳмади Дониш барои мо маълум нест. Аммо гӯри ӯ ё худ ба қавли ҳофизи бузургвор ки мазори орифон дар дили мо мегӯяд, мазори ин хел бузургоҳ қаҳрамони халқи тоҷик восе дар дили мост, дар рӯҳи ҷавонон аст, дар мағзи мо, дар шуъури мо, дар дили мо мақбараи ё хокҷӯи ӯ дар ин ҷост, ҳарчанд маълум нест ва мо барои имрӯз, барои фардо насли мо бояд бидонанд ки мисли восе чунин ҷавонмардоне доштанд ки мисли як бузургмард, мисли як абармард аз байни мардум бархостанд алорағми зулм, ҳарчанд як муддати кӯтоҳ буд, аммо барои дигарон намуна шуд ки бояд хомӯш набошем, бояд зулмро ҳатман саркӯб кунем.